أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يا الله سبحانه وتعالى أكرم كفال دن دن كهول دن. يا الله ودو فوق الفوق. يا الله ودو كود كنتو بدينا. يا الله سبحانه وتعالى ودو جيكول حق دمدن. يا الله سبحانه وتعالى أكو اللام لجنة. يا الله سبحانه وتعالى أكو بريزيدان سلو دل اللام لجنة. توري كمان الله جوم الله دو بجوكي دمرون كتا. Yo Allah subhanahu wa ta'ala dandro en ko hulden aduna ilakara. Yo Allah yajina en arsikeji men din habba kata. Yo Allah yajina en arsikeji men din habba kata. Yo Allah on dando en kata e kasara. Yo Allah subhanahu wa ta'ala okku en duubi e cellal. Yo Allah ardin el ha sellu dalel lagina ya hayyu ya qayyum. Yo Allah ittambe de ngakkere wonde hore mabbe. Yo Allah on hentinambe yeso e baawo. Yo Allah on wadube fawgal fawki. Yo Allah on wadurbe hodere ka kammu. Yo Allah wadube yitere ya jungo me mali mi tori kema an Allah lando wawdo jogido moron kata. Allah udditambe lawol ngol no be ardora leydi lagina mi tori kema an Allah joma lando wawdo jogido moron kata. Yo Allah hentinambe yeso e baawo. Enen kadi yaltube yo Allah subhanahu wa ta'ala okkoren ko falden aduna e lakara. Yo Allah on okkoren jawdi wondude nafa e barki. Yo Allah subhanahu wa ta'ala dando en jarrabuye. Yo Allah subhanahu wa ta'ala hinno ya fofati ben fobbu ya fodabe ya faabe. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Haray mi yuri kam fop la landi stay do jam Allah taw haray do jam toujours ko nandir don non on nani mesi bari ko wi kon mi kadi kono mi mari ko mi yetta do aranu taw ko adenjo kelludo wakkilido wado kadi duwa kadi nandirden non ko mokko baade meden kadi wakkilido kadi qualité politique. Donc en nani duwa on kadi en fop meden iden toranade présidentiel dalen Diallo yo Allah okkube laamu ko du wawden to parce que en dari ala giselu ko adembe wakkilibe adembe faalabe gonga nyibu kaledi meden adembe munyibe adembe kadi bi Allah okki darja bi Allah okki kadi imanu mi toriki Allah yo Allah okko ala giselu dalen laamu mi toriki ma Allah kala miijoni da ala giselu ko boni yo Allah hilto e makko mi toriki Allah yo Allah okko ala giselu dalen laamu min mede welti ha mede welti ko mi hiditi ko mi se bari parce que ko aadi jo kelludo hidudo présidentiel dal wado kadi duwa. Donc en fop meden no wodi wonbe wadde combat on ka gundo no wodi wonbe wadde combat on ka yasi no wodi kadi wonbe wadde combat on ka dow en fop meden ko hunde wotere ko fallen ko ala giselu dal laamu no meden turi Allah yo Allah okko ala giselu dal taw duubi e cellal okkabe laamu malgré vraiment mi be ngu mabbe hajjali matu dal wakilare mabbe ne sim hi be jinda be wada di parcours fo vraiment haramino etoni lam parce que be fala kambe kadi modi mabbe laamu be fala yo gonga nyibu ka leydi meden. Donc are mi jonna mi si bari ko gongo belani to. Okay, haray ko yon andu musibbe am ko en wakkilo dartano den gonga. Ko en wakkilo jokkiren gonga kan haray jokkirali gonga kan gebal. Ko en wakkilo dartano den ko concerni ko leydi men din has parce que hande ka wonden do iden suti ko woni kon fejjude. C'est vraiment dommage hiwgol leydi men din hande hindi fewndi do tawata enen be fulbe hide mari esprit go. Ay moment donné sa hi goddo hino inna ko woni kon fejjude ça fait vraiment no yurmi. Donc wattanen hilla